Саламатсызбы, менин атым Чынара. PIC компаниясынын личный кабинетине кантип кире алабыз, ошого жооп издейбиз. Жооп издегенден биргеликте экөөбүз кирип үйрөнөбүз. Так, Google'га киребиз. Кабинет PIC деп жазабыз. Кабинет PIC деп жазабыз. Страница входа дегенге киребиз. Сразу эле номер дистрибьютора, пароль деп келет. Сизге смс болуп келген номериңизди логин деп тургандай. Бул жерге мен өзүмдүн логинимди беремин. И паролюмду теремин өзүмдүн. И войти дегенди басабыз. Так, успешно, добро пожаловать в личный кабинет дейт. Так, бул жерде полный китепче каталогду көрсөңүз болот. Заказды каталогдун заказ тандап каталогдун немеге корзинага киргизсеңиз болот. Бул жерде личный кабинет. Так, профилиңизди көрө аласыз, новости, структураңызды көрө аласыз, мейт заказы, бизнес, полный информацияны ушул жерден ала аласыз. Отчетторуңузду көрө аласыз. Вот, отчет по акции выгодный дебют, полный сформировать отчет. Бул жерден сиз акча алайыңызды көрө аласыз, ичине балансыңызды. Все, полный информацияларды көрө аласыз. Вот, каталог, значит, PIC, Jafra и распродажалы болушу мүмкүн. И основной каталогдун көрө аласыз. Корзинада. Эгер заказ берерде сиз корзинага киресиз, быстрый корзинага сиз каталогдун номерлерин сразу терип, количествосын жазып, сразу корзинага сала аласыз. Вот. Значит, каталог продукции кылсаңыз, сиз каталогдон гана киргизе аласыз да. Сразу. Например, уход. Уходду бассак. Вот, значит, альгинантный, пластифицирующий, очищающий и обновляющий маска дегенде сиз мынтип корзинага басып койсоңуз эле уже корзинага сизге кошулат. Очищающий энзимный пилинг алайм десеңиз тоже бассаңыз корзинага кошулат. Значит, биз азыр эки корзинага эки нерсе кошуптурбуз. И бардыгын тандagaныгыңыздын баарын о жерден көрө аласыз. Канча сомдон келет, итогу канча болот. И эгер бардыгы туура терилген болсо, оформить заказ. Оформить заказды басасыз. И заказ оформлять этесиз. Вот. Значит, подарочный заказ, обычный заказ болуп кете берет. Вот. Например, обычный заказ, вперед. Так, выберите тип доставки дейт. Бюро PIC'ни тандайбыз, готово. Кайсы бюро Кыргызстанда? Значит, город тандайбыз, например, Бишкек, да? 830, так, готово. Вперед басабыз. Так, и брошюра, каталог, тут подаркалар Jafra'дан бесплатный, так, ушулардан басасыз, вверх. И оформление заказа успешно деп чыгат. Көңүл бурганыңызга рахмат.